Futua imani edibema Ghana banya ojidi se ebebo ma Ghana fo nyina enie policy thing adana Ghana banya lazy sa enwanwa enti ye de bia port no so nipa kakra bi ase edu aban bi so na nipa bi ayo mo so mo ye kenkon so wotema ho na wo mo akwakwasa ase na oti nipa so mo din tata universe na chi a ase wo mo akoya ayonkofo anko mo anim ofere so gise we ye de o man no ho do wuram na eyi ayonkofo o mo anim ofere no efi honom sa universe a wo mo de ba no nipa bebre o mo ye adwuma wo port one ma wo mo tie ase bebre e na akasa tie anso akwakoye sasa tumi wo nkrofo bi nsam enti ama ne kana akwakoye kana be kana te seden a enye multimedia enye adom eno na imani de na no aba bebo mu bie se aban afutu obetimi dia ma wo ne ye mpedaache e ba se nkomo bia biu enti se wo mpene to mpene no a finance form na e ba sa ye di ho nkomo nneyi se ya ne ho asem ba ye rose chairman sambo nsu ani bere ho emma na asem so wo parliament ne ebogu ye a ya mfanya asem no eno na ne aso aba ye atidie no enti unipass nso aba aban se wutia trade and industry minister Mira Alankwadwo Kyerematu nim sem sene me ana ma adopt me ho nti me adopt wo as my father pa chow bebre me ma asem wenke kan wa bi ma mesan wo komu bebi am san yakodu bia enka achi sam besan mo achi na nye unipass imani fo nko ana eka Ghana fo nyina asem nka nkere so mu nyina eka bi e mankrofo bi nidi enwu wabodwesem eno the democrat e de mu nsem aba na the democrat Ghanaian Times esan wo ha bio en wo se enyumayefo be se mpimudu ena womo wo aban akatua nwoma mu a wa womu no eni kwan san ko mu din wo nanso so bebi enam ne bebi efre ne ye wo auditors ade bia so wo hwe wo nkratam so wo mu din da so wo mu no the democrat e de abara wo sam ne se nipa makomakunum Tanokro Methodist Church members ya wo mo nyankwanhia ama makomakunum afrimu na wo hwe ka kese anwea ka eda hanom atimi so asam na reho pa ni nyina ne se yes na wo mo kwa yi o wo mo nam kwa so ya wo mo kwa yi wo mo nkodu ayi no ase kra ene se gomu oduma se ene wo mo se ene track bi kokopio articulator track e wo apam ya enam somare husemi ebaye eno ewo hanom ena sa China for nsia na wo mkoye Ghana ni ayaka de yesi wo mo de wo mofunu eburu ni party se de wo mo buraburo yesi nyankopon adom se mra ne wo mu di se de na amanfo susu se ma wo mo bill nti eja wo mo no na enye ja se Ghana mra kire se boni biara a wasasi so nipa dasani betimi adidi yesi ni de nsida se yam nipa no obiti bail condition ko a eni kwa se amaneka police for nisem I was say a money bill na mo be man lawyer be frame no busam say Ghana for na sign bill ma China for na say China for na sign bill ma China partners okay nti Ghana for na sign ebet me nim but ye tie bia no o mo meet bail condition na was ye hu no obi kokko wi abode na say ni bail condition mo odu na say obi kokko si nipa da sanity say de wo buraburu a e was say ni bail condition no ensachere be mu peja kakra ti de tie bia nye say na say so bi so ma obi bail na nipa ne dwane a attorney general chief justice okono ka den say nipa no say bail condition no ye ka se nipa ni dwane a adekro bia ye di sika anase di bibi ete ye chire nti saa de no ene ye beje ade bia beda ho se na mse me ma bill na wo dwane a first na nka me na ye beyire me dan krasem kopɛ umra ese saa de ne yenti me nche wo nkonkoto aha be adekro sika na ye de atoso no se 100 million ende wo be pa aba na menye ye beto ajapade na se meni ajapade ye beka wa chimpire Erade Jacobo. Sana ya be ma okwan amwa ba be beli obi no nso. Ye make sure so the document e che say wo property anase bibia sa asemba putuprum say wo say ye gia ye be hu say ipa so mesi e say de oje. Wo de kosom yenko. Yo, and ya delegate the bokata no e wo hanom. And I say 5 million ada ho. 5 million no and wo de abanti on de Mahamadin ene Mahamadin nsa sum na no o say white shirt o. O se white shirt so anke nsumi anu ana ena o se eye na ban ena 2009 10 11 12 13 14 15 na grono ende ye to 2000 na professor meseti ase 10 not ase 11 not ase 12 mfimfin ho no koye okay
Ti asam no etwetwere ho ni nyina meka se ne do bonkrata na msa asam krona ni nyina ne sa Airbus scandal ya aba no eno ene ye kese pa ye mampani na wohwehwe no wonkran a woni ha okọ savannah ni Upper West okọ probo na akwa akọhwe mpuntunwuma bi a ekoso ewo ho no na Buna Hafo Regional House of na nya botre Regional House of Chiefs nso so ukwada ena omba be hia mampani na omene no abonkomo enti na nke ye ne nso akwantu ni nti entimi amaso na Madam Gloria Amate wanya ne baby ko adechie memenda ne kwasiada na woja no kwan e wo Cape Coast ebei na me yonko nas mekasi mobusua yonko ya Francis Arthur Jr. or Office of the President Protocol ne maame nimpon ene da for me enti ebusua nyina bekwa akwaja no 8 February was Star of the Sea Cathedral Church takwade na abusua nyina bekwa akwaja nti Francis baby awo bia ma oyako enim se enamfonom ne abusua nyina bekwa akwaja wo ama yie no aye kamanti na me ko na se de se edin fufura manya kosia Airbus kosia Airbus me kran kan be ma fufuru na wa pa kosia o de Airbus ya sosi eni afa fufuru na kan na me de din de kan be ma kosia excavator I know I want turbine. Ghana excavator want turbine. Ghana excavator and na dey above work above one turbine. Yeah, funny o. Share excavator to me. Wonim, me yonko be free UK buy no smart ne wofa ase budu. Ye say o so jani. Smart budu se budu nkonkoto apetese mere no. Na odi apetese ne buy na me yonko na pie. Obaye apetese akotoa na aka half. It's a retry ya no say some make say tofu. O say I be di besi ase na ya sofa linti I ever pretty. Ya na ya wa ya ba. Fa be wo so be ba so.